baš divota. Autodrom je prosto bajan. Kažu da je bioskop zaista divan, Ringe špil fantastičan, bicikl je, priznajem, i ja Super, vaša strova plastičan. nekom prija. Televizija. Me, čutim, ali nešto fali. Šta, na. Na celom belom svetu nema lepše ništa od festivala pozorišta. Na celom belom svetu nema lepše ništa od festivala pozorišta. Trećeg dana festivala sva djeca su izašla na ulicu i uz smijeh i veselje provodili su dan na raznim radionicama sve do 19 časova i 30 minuta kada su se okupili na pjaci od kina. Naši drugari iz Banja Luke, dječji studio glume Roda, okupio je svu djecu, ali i mame, tate, bake i deke i poveo ih na smiješno putovanje. Kulturni centar u Kotoru posjetilo je čudovište iz smeća, zajedno sa našim drugarima iz turskog pozorišta Sjenki Cengiz Ozek. Ovo čudovište zapravo nije strašno, to je riba čiji je zadatak bio da čisti more. Pokušavala je da pojede svo ovo smeće na koje je naišla, posebno plastične flaše. Vremenom je pojela toliko smeća da se pretvorila u čudovište. Zajedno sa Karađozom plovimo morem, a sa ribom upoznajemo svijet ispod površine vode. Dobroveče i dobrodošli na pjacu od slova 24. Kotorskog festivala pozorišta za djecu na promociju latiničnog izdanja knjige Slane pjesme Dejana Đonovića u izdanju Juk Herceg Fest iz Herceg Novog. Prije 4 godine Slane pjesme su štampane kao ilustrovana zbirka poezije za djecu koju je ilustrovao Peđa Trajković. Ovo izdanje Slanih pjesama je malo drugačije. Jedan dječak, čija je ovo knjiga, za inat je nije otvarao cijelog ljeta, jer mu roditelji nisu dali da bude u moru po 5 sati bez prekida. Kad ne otvarate knjigu, ona ne vidi sunce i desi se ono što se njoj desilo. Pobjegle su joj skoro sve boje, osim plave. Ali knjiga još uvijek može da se izbavi. Ako uzmete flomastere, bojice i tempere i vratite boje palmama, pijesku, ribama i svjetlosti, ova knjiga bit će još ljepša nego što je bila nekada. Ali vas molim da još malo sačekamo da nam se pisac pridruži. Hop, 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 ojej! Toplo ljeto zove, već se more krčka, nove lađe plove, tamo gdje je Grčka, ja ti šaljem znake, dođi sutra i ti, na brdu kod bake, pravimo Haiti! Kada pune šake soli prospemo po izvor vodi, kada pune šake soli prospemo po izvor vodi. Ljeto je, pjevam ja, na vrh brda more sja. Ljeto je, sunce zri, a u moru ja i ti. I opa! Svi jure u boku, Budvu i Maroko, u vodu duboku, plavu kao oko, ja ti šaljem znake, dođi sutra i ti, na brdu kod bake, pravimo Haiti! Kada pune šake soli prospemo po izvor vodi, najljepše će prvo more gore da se rodi. Ljeto je, pjevam ja, na vrh brda more sja. Ljeto je, sunce zri,
a u moru ja i ti. Ljeto je, volim te, zato malo solim te. Ljeto je, sunce sja, a u moru ti i ja. Ali kada soli, prospemo po vodi, ali kada soli, prospemo po vodi, ali kada soli, prospemo po vodi. Najljepše će more gore da se rodi. Ljeto je, pjevam ja, na vrh brda more sja. Ljeto je, sunce zri, a u moru ja i ti. Ljeto je, volim te, zato malo solim te. Ljeto je, sunce zri, a u moru ja i ti. Ali kada soli bacimo u vodi, nepravilno zgodi. Najljepše će more gore da se rodi. Ljeto je, pjevam ja, na vrh brda more sja. Ljeto je, sunce zri, a u moru ja i ti. Ljeto je, volim te, zato malo solim te. Ljeto je, sunce sja, a na brdu ti i ja. Hvala. Nekom prija, Muzika sa nama, u nama i oko nas. me, čutim, ali nešto fali. Šta, na. Na celom belom svetu nema lepše ništa od festivala pozorišta. Ove godine je tematsko izdanje festivala Gudača usmjereno na kamerno izvođenje u autentičnom ambijentu koje muziku pretvara u čaroliju. Sa svih strana, što bi se reklo Meridian. Ljubav koja nam svima treba i ljubav kao spas. Sa Nikom i Andrijom iz kazališne trupe Pinklets prolazimo kroz buran period razvoda Nikinih roditelja. Oni imaju samo 12 godina i na korak su od puberteta. Pokušavaju da shvate šta je to brak, zašto se sklapa ako postoji razvod, ali ipak shvataju da je ljubav nešto bez čega se ne može i to poručuju kroz punk muziku. Kako da ne voli mamu, kako da ne voli tatu, nikad više neće živjeti zajedno na isto katu. Kako je to pitanje? Koga više voliš? Evo vam sad odgovor. Tebe koji voli, što god da kažem, krivo je. Što god da kažem, točno je. Toliko je strašno, koliko je voli, strašnije od svega. Njega koji voli, to je strašno, 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 to je strašno. Sa Fakulteta primjenih umjetnosti u Kotor je došla Danijela Kuprešanin. Čutim, ali nešto fali. Šta, na. U galeriji Kulturnog centra od 4. jula održava se njena izložba stripa kao i projekcija animiranog filma Carevi mladić. Od festivala pozorišta. Dolaze glumci sa svih strana, što bi se reklo Meridian. Evo pozivam vas da zvanično u stvari počnemo izložbu projekcijom animiranog filma. Thank you.
Nekom prija, Televizija. međutim, ali nešto fali. Šta? Na. Na celom belom svetu nema lepše ništa od festivala pozorišta. U drugom dijelu Starog grada na ljetnjoj pozornici nastavili smo druženje sa susjedima iz Hrvatske. Po motivima priče braće Grimm nastala je neobična muzičko-scenska avantura kroz koju nas vode 4 zabavljača koja su u potrazi za hljebom. Veseli, razigrani uz muziku, kreću u potragu za srećom u daleki grad Bremen. Kuban, harmonika i gitara, pjesma sama od sebe se mari, sa tajnikom neće, katirira, ritam daj, neće, katirira, ritam daj, neće, katirira, ritam daj, ritam daj, ritam daj.
Na pjaci od Kina u 21 čas i 30 minuta publiku su okupili naši drugari iz Gračanice sa predstavom Školsko zvonce. Kaze jela boru, Slušaj ovu sjajnu foru. Zato hajmo svi u horu, najlepši festival u Kotoru. Glumci glume, vali šume i nose pesmu preko mora. Nose pesmu preko mora. Puni utisaka pošli smo kući, radosno iščekujući naredne dane i zanimljiv program koji nas očekuje.